Roma wiyegi bith to wuok e anyuola mochande gwenge mag Ndaragu kod Kiganjo e kar chung'od bura mag Gatundu North e kaunti ma Kiambu kwanyo Obong'o Were bang' yudo kony mar somo mar higni 4 kowuok e kembe mag loso majan mag Thita kod Ndaragu. Jopuonjrego mawuok e gwenge mipidhe majan ne oyudo maksi 350 gi wiye e piny maduong' mar joklas 8 mar higa mar 2023. Kaluwore gi jakom kambi mar Thita Charles Wanyoike, chenro makamano en mar konyo nyithindo mariek to wuok e anyuola mochando sir mar chopo lekgi e weche mag somo. Moko kuom joma chenro makamago geto gi nyithi kiye ma jokony mag gi ondikore kaka jopur mag majan. So, Chairman, karibu Chairman. Tunaangalia sana ili kuwapatia watoto ambao wako na mahitaji ya juu zaidi. Na kwanza guardian wake huyo mtoto ama mzazi lazima awe na namba. Yeye ni mkulima wa hii factory na pamoja na Darugo, na wakiwa wakulima wetu tunasaidia watoto wa wakulima wetu wenye wako very needy, na baadaye tunatazamia hao watoto watakuja baadaye after masomo yao. Ile kazi sisi tunafanya ndio watakuwa wanaendeleza hii kazi. Na ninaomba wanafunzi wetu ambao walipata hii fursa, opportunity comes once in life. Ningewaomba wakienda shule watie bidii. Wajue kwenye mtu ametoka. Tunaomba watoto wetu wakijiunga na mashule mahali popote watakapoenda watie bidii katika masomo yao, sababu kama sisi wasasi hatukuwa na uwezo wa kuwapeleka shule, lakini tumesaidiwa na kampuni zetu za majani chai. My director wetu ametusaidia sana na tunashukuru. Raia sana kwa kuchukuliwa na hii KTDA, kwa sababu kama sio wao wengine wetu ambao tumechaguliwa hatungeweza kuendelea na masomo yetu. Ambacho ningetaka kuambia Mungu aendelee kubariki kampuni na wakulima huko mahali wanalima, ili watuwezeshe sisi wanafunzi kuwa shule, hata tutie bidii. Sabiro gideka prare kodari wakawa yueyo